Ngoba nginebhadi bafowethu umzimkhulu mali benibingelelayo sanibonani ngoba nginebhadi bafowethu abafana bamgqumeni sebezenza mina manje ngesenzo yabona ama-full bhakaza lawa hayi angazi ngizowenza njani ama-full bhakaza lawa abona navigate hayi bafowethu ake ningikhuzeleni wona please bafowethu aningikhuzele ama-full bhakaza lawa akwamseleku aningikhuzele wona aningikhuzele nje ukuthi manje mase befaka imali sebezenza mina ngizothi ngisuka nje ngibe ngishaya umuntu ngezulu ngisuka ngibe ngishaya umuntu ngezulu finish hawu hey ade emhlabeni kunjani amadoda chabo ukadlamini engadulisa abantu uthi uJezelkhulu noma abafana bakamgqumeni bazenzwa wena cha akusokufanele izinto engafani mina ngithathe imali ethengayo ngayifaka empahleni eyibizayo futhi uFabian nathi imali ebengiyigqokile imali yokuthi ngihlala ngiphethe vele imali kulezi zinsuku angithathanga mina imali lekhandwayo yabona imali engamafake phinde futhi uzoyigqoka esudini noma ka500 noma ka600 cha angenzanga kanjalo ayifani ke lonto leyo futhi ngeke ngizenze yona nanokuthi ngiyeza ukuthi uzongishaya ngezulu futhi unezikhwama zezulu mpukadlamini kodwa mhlambe icorona nansi ibulala abantu lapha nento ezibalekile zokuthi kusizwe isizwe awunaso leso sikhwama leso angeke ngishaye ngezulu nangona umduli isihlahla mhlambe yabo ngifuna ngisho nje ukuthi akuyena umuntu ojwayele ukuphendula amavidiyo lokho kwenziwayo lokho kodwa lokho ngithe ngakubuka kwangidina nje ngathi hayibo nangiloba baba uzongishaya ngezulu ungangishayela imali le yangampela le ethengayo hayi lo igqokayo wena Dlamini wena ugqoka le mali le uhamba uyikhanda kube kwimali phezulu uayino kube imali yabo noma ekhanda edizayinayo ubuso uyayifaka ke phela siyakwazi ukuthi akuyona imali oyigqokayo cha angazenzi wena mina ngigqoka into zangampela ngafaka imali ezintweni ezibizayo hlukana nje nalokho ukuthi angikhuzwe ngizenza wena hlukana lonto leyo nje yabona